Bolotshani uyavuka ngiphaphamile nami ngiba uthumela uSibusiso ukuthi angilethele umseme ngizokuhlala phansi angazokubona nginosoka nami mina ngijame ngeenyawo abangizakuhlawula ngithande kakhulu umsimi namharebo manje angifuna ukuthoma batsho yabona ngizifake encwadini ezimbi ngizakwadlambili ngibuya la eMabusa ngibuya ngikosini angisho uDlambili une project of giving back to the community. Yeah, manje uchentsha i-roofing yesikolo sakho yokuthenga ama-desk amatsha mafestiri isilingi so kuyafana nokuthi vele isikole sesithoma phasi yena lapha ngaphandle isitupini uthi ufuna ukufaka ama-tiles mara msuyakhona nakanakinga qala nani sinakhela umuzi lo muhle kuyafana nokuthi uthome phasi nawe cala sonomzakho and khona ngikhaya uzimi nakuthiwa kubusisa ngomendo mharebo nawe ucala msisi niphatheke kuhle uzokunethi noyanga kwakho uzobusuka uyayibona kancane hayi ncayi unjani ngikhona bama kancane mhle ngikhipha ama-umbrella ami engiwathengile ngikudlambile we-12K ngewe-Louis Vuitton. Hello ngikatangele mgomani kumbi musinodorhodere kwamapha ungihlola every 2 hours uDlambili umtshela ukuze ukuthi fekeza kumele ngibeni phile njengotsheleni wow yazi lokho ngizokudosela umtato yamqunda and ngihlala ngimtshela nangana airtime angitshele ngizomfakela airtime hlala boleka ama-12 rand ku-Vodacom and uyazi ukuthi ngikhona for into ezinjalo hayi ncayi ngizokufakela airtime ne une-advance Vodacom it's fine ngizokufakela airtime ye-600 and then i-300 izoba ngesikoloto sakho and then 300 thenga ama-minutes azokuthi inyanga leyo kenje nodinga ukungifonela in case of emergency bese uyangithola bengikutshela ukuthi wena ncayi ngithungisile ne ikhiba akho nedugu akho for ilo kanjani igwabo lakayise manje ngifuna ukuthi simatche sonke sibe bahle njengabo malukazana ngagembu uyeza mngathombeni uyeza manje angifuni ukuthi uhawule uhlubise wedwa uyayibona ekubeni ngizokhona ukuhelebha angisithandi spotlight mina ngethi uzimo usibusisile ngidina tisihelebha abanye abantu ngizokufaka kanjani mara emberekweni angitsho wena unayo 10 uchotela emuva kakhulu enesizamile ukuthi sikuse nenkolweni zokuthi ufundire imbereke ezandla uthi ungathunge sazama nokuvulela isitolo sakho zama ukuthi wenza abantu amazipho ncayi ufuna sikufunze ngemlonyeni enakhonakali indoda yami angekho ikhona ukwenza njalo uDlambili unawo amandla futhi mara ngeke sikhone ni iblumasi mara msiblumasi lingaphasi ncayi ngikuthome ngeblumasi phasi for umnyanya wami ngizose ngikuthengela amateki ngizothengela i-Dolce & Gabbana i-Adidas uyokuhluka wedwa still ngamanyathele 1500 ngifuna ungicalise mina ngentshomi zami ncayi ngiyathokoza shaba